to the Ultra Double system supporting a bustling small business. And for large-scale operations, the Ultra Quad delivers unparalleled power and efficiency. Contact us at solar@greenology.ws. Greenology, empowering Samoa with sustainable energy. Go green, go solar. Taya manuia le whaafonga mana mai mo mai al mamanu man pa ia sa tātua tunuu ia ele nei fo ia sa tofi wa tātua lia i le lofa malanga le leo le tua ele manatu ia ua a matalia foi tiu te mawhaiva ia maisa wa onga nei whanau malawa singa se SCP o na iai le nei tai au ai bena whailo le taimi o sola ia ele tātua wala leo o le afa le valu le tau nei ia ma le tau nei le tātou polokalame whaatala ia ma le officer por compania le Greenology pe ona e sila nisa lātou whaalau iloa sa tu inatu ia FFF whailo le fo o mātou whaatasinei ia ma sui mamalu ma le tātou officer le sunga ia Leo Mark Bartley ia ilo utu taumtau atu lea ia ma le sunga ia Fayumu talo sanga ia le afo le afo le sia tūlanga pe ona iai ia le whaamala maina ole au nanga ia a le tātou compania le Greenology mo le whaafonga ma le silafia le tātou tunu. Whaatalo whātu i lau sunga li o whaatalo whātu lau sunga whaiumu nei tai ama lor sei fo manuia? Ia, mātou whaatalo whātu nei tai au i lau sunga tōn ia po le pule hoi tau sa maanga ia po le te tai o tātou po kalamen nei tai au whaatalo whātu fo i le sunga i le fionga i le tamatai ofisili ia whapea le pa ia maulunga lo tau ofisa malu ia le whangaloina foi le tapo inga mau pa ia maulunga sa moa mai o nao ia se ia o yo nei te pu foi matamali ia pe foi le lolo tatu watunu ia se ia o lava foi se au pito titi le fa ifena va ia le fala oto tapo inga mau pa ia maulunga le au whangalunga tofia le tua pa ia la inga salvi ia ila atu lo fa ia le fai vol talo tapo ai ma por fala maula le mulila ia patangiu le langi a wase manuia o Samoa ma le tauatina ina o lo tātou watunu ma tau o folo fatu ma whaatalo fatu le tai au ma lolo sai fo manuia tātou whenua i fo le tai au ma tango feo mai a fo ile pisina weekend watu na ia tu la sautina to waso to ia da be na lo tuai te tonu sa ma wo mo fo Samoa ma le tātou watunu se ma lo longa ile long weekend o le sautina fa na tuina fo tawo 99 tonu se tata watunu ma lo sai fo manuia ma lo level sai fo mawai lo afionga nei tai au ia o le sa ia ile fa atinonga le official neva yaso na malava yaso ni se workshop sa fia ngai mal tau company e ma faio na au mai se fa manga tulanga pe ona ia le workshop le ai ile vaenga le me tau sola ia mo le sila fia le tata tunu fa mal ia whaftai mo le whasiriton ia mo si fia fo i le tātou whelo inga mua i le pokalame i le waiaso utona iatu ia sa whapeon whaalau ilo ai ia ta penanga le Greenology Samoa ma le Green Energy a wale pokalame o nga whaalau ilo fo i lea le workshop sa whapeon whaatino ina le so lua o le waiaso nei ia sa talo atoi fo ia i lātou sa whapeon fia awai ia foi vaenga sa fia mala mai ia ma fia fisili ai ia ile tulanga le au nanga le Greenology Samoa ile ala le ile tisele fo wina ile mai le au nanga le Green Energy ia sa fa peon fa tau ina ile lava hotel ile aso lua talwai ia ole nganga fia ton ia sa mai tau wina le tiri alu mai o pa ia le tunu sa fa peon fa tasi mai de aso ia sa le leila va foi fa so longa po kalame ia pe tulanga masani la foi sa matele lotu ia sa unia ele so wan fa fe ngai ia Reverend Sat Sulu ia sa mato ia ile aso ia to tele foi malo le tunu sa fa peon wai mana ia fa so longa po kalame ole nganga fia male tulanga matango fia ile aso ona ai le fa ia le o onga le fa la wiloa le to tele malo le tunu usa bala au tu lava to no mato ofisa sa fisili ma i vaenga sa fia malamai ia sa failo lava ia ile aso le fa mo le ia ai te ia ne wo le aso fa mo oka ma eule tau pati me le tunu usa fa pe ona au ile aso e fia malama ona taluai e pe fo le tulanga e mo ile o se me fo le sola to no tato watunu
ia ai peita sa pei fo ile ai ona lena tele na o le malo sa au mai la au nanga le ia peita o le wa mafai le company e Greenology ona fa o mai la o nanga le tu ina tu le malo tatu watunu ia sa peila o ile na fa o sofia le malo le tunu e fie lo atili ma fie sila fia atili le tulanga fo fa tinonga o nanga e le Greenology le sa au wai mai le aso so le tele ala fesili tele o tulanga sa fa peone fie mala ia le na matua i fa ai lo o mai le aso le wa sa awai fo mai la tau malanga mai New Zealand le si fo company la tau e ele to mai fa pito ia na au mai el tatu company Greenology ma Green Energy ina ia mafai ona tala ma fa so atu ia ma ia tari mai fesili nei e tu fesili le ma malo tatu watu no e ala o nanga le nei ia o le matango fiel na ile aso wa mafai ia na umal mato wa fa tatano nga ile aso mala wa onga ia on fai foi le o tama tanga mama to tata no e maniso ila tu sa au ia wa mo wal me foi na le wa if you ia wa mo pe wa ile mana o ma foi na le mana ia pena o mo la wa o fai do fa tino lo la tu ia o tu langa fia na ma nga fa tai ila tu sa fa pe na wa ile aso ia wa se impact de le foi le na o le o nga sa fai ia mai te mila le dei ia wa sia tangil ma tu telefon ni ma tu office o tele na malama le mamalu le tu sa fa peona ona fesili ma fia malama tu langa le wona ia ona le tu langa sai ai le o ngai le aso ia o se tari atu le malanga fa lolo to malo fa tai to te tau la la sa no anga fa malama ina tu langa ia wai e aina nisi on mamalu le tu ele i mafai ona awai ia ele tata wa o ngale fa man mole la sunga fayum e ma fayona fa ata mai lava ia po le tonu lava le meta o le sola ia wa pena na pepese ia o le afo ele meta o le Greenology wala e mai mo mai le stoi ina male silo mo pe ola ena la me i me alo fala sa ki nga me la kala ngo me la wani la pele ai fa mo mole lava fayum aftaito ole o tu langa na sa fa la wilo ile tato pokalame mua i tapenanga foi mo le sa mo na itina o le mealofa sindia le taua o le mealofa le mota ma ia wa le tato te vai yaso la le sautina ia le mai ia sa foi la sautina le tala le no tamba ia ma ainga fa na ia o le mealofa sidi le motina i do la to waso fa pito ia fai le soula le fali ia ole so ani foi le motina ile wa mo ila vai tono ainga pe o tina e tele le pressure no ma fa so ino se leni ia o te tongi no le pido le moli ia ale ala wa mai le Greenology sa mo mai Green Energy ia le so ani sidi le motina ia ese mai ai isi vai na le pressure mai lo na ma fa la le to tongi se pido le moli ia le la fua ilana solar system le ia pe fa pe va fa pilo na bota ia ole tulanga solar system pe on se fiel tatu watu no ia te tonu le to fa ilo ina o se fiel pa ia mo lo tatu watu no do tele la fo ila to la wa malama ma se le fiel tulanga solar system ia ai pe on mari lo sa no nga ila fo ini so ila to ele o la fa fonga mai nei tai ao ia ele o malama tulanga solar system ia o le solar ia mo sila fia ia o le tise fo ile fa fo wina mo mai le la e ma faiona la wa mai tatu company tulanga i meu panels pe ni tiota se tu lo fa fo ma tatu wotunu ia o vaenga na la tu te au mai le wila mai le la ia no mai le lo wa i system o mo na fa la wilo ile aso pe la na te talo to pokala mi mo ta ua ia ole afo ole wa tatu pokala fa la wilo tele vaenga sa fa mamlamba o mai la tu fo ile to mai fa pito na malanga mai tu no mamau ia o system nei ia fa so ina le tise tono tato maota te milena fa le tono le tise se vai te mitaluai ia na o le silea tulanga matautia sa ia malo tato watunu o ile pe wa ve matulanga e fa popole na ile malo tato watunu ia ona ile ngata o tele ona i matua ia ile na malaina ton ia mal fa fonga fa tato watunu langa ye fo isi matu o te mai tawina e fa ngala tu masini fo ia le molola tu soi fu malo ina le fa ngai fali ia te mi na fa le tono le tise ia na ta fa na la ngona ina ile le ole na le popole fo ile no tu langa ai fa pe ai maua la solar system ia
pepe mai le pawale sau mai le pomori se tulo ia e ola la valo mota e ola la valo mota so ni ale solar system le ia ole so ta inga ole tise na mai le tise mai le pomori ia fa tasi mai le afi mori foi le ma sanita to le generator ia mo fe tu fa tasi mai to tonu le system le tas ia ona fa so mai lava le system le nga uma esto mo foi le system le wila ia mo fai ona sefe to tonu ma o la usau malava i tonu le system ia e so ani foi le te mi fa le tonu le tise ia ala e pero mota e o la valo mota le fai ona pe le tu langa le tise so le la se me fa pole nai oi pe fa pe o la uma na fa pe i la usau la system i lo fa ia e te le to pole tu langa fa le tonu le tise ia o le mato compania le Greenology Samoa ia o mafona fa la wilo te lo silfia tato tunu to te lo to lo silfia o nanga Greenology Samoa ia o ta yululolo ia na fo mai ona fa la wilo dunga tato Facebook page asta mi on sa no ile o e fa tala tato page dunga Facebook ia ma se fa la website tato Green Energy ma le Greenology Samoa ia e ma mole silfia ma tilo tato tunu o nanga wa mafaiona au mai le Greenology Samoa ia ma le Green Energy ia o le ofo ina atu le tulanga i le sosoani le el tise mo tatou tunu malo fa tai sau noa ia ele fa mala maina fo yo le tulanga ia e pe ona tuli loa i le tatou workshop o tatou o onga ia mole fa fonga le tatou tunu ia lo sunga li o fa mole lava ole vaenga lava le solar system e fa fea ona o mawaina le tau officer ia fo i tu inga solar ia wale te vai inisia inga la se la popoa o tio ata se ta u tio ata na be fa ngo fie ia ai te pasia tu fo i luma maota onisio inga ia e light tu inga size le tulanga le tali mai al to company le Greenology ma le Green Energy ia e mana onga le atu nu la lato wauto va atu ele tau company fa mole lo sunga lio malo fa ftai don mol sidi ia nana to so atu lava le tala fai mali ile mato workshop ai le amatale workshop por le si vai aso taruai ia o telefo e o tangata Samoa sa fia i loa le mafuanga foi wa fai le workshop o le solar ia le ala wata no mai le mato workshop ile aso lu lo ai aso nei ia tal tonu o tele facility foi o tangata Samoa na wala au mai na attenda foi ile wata li la to facility me tau solar o le temilade nei o mai ala le workshop o le mele o tele facility temine pe fa fenga amakale process ko sa le wa ai le product le wa ai le system ia le la wa fia move le stage o le wa fia ilo pe fa fenga amakal process ia le lau ka u aku o le memo mo o le process o le solar o le mato felo inga po se mato talamoanga ma le tangata le fia fai le lato solar i le system ne mana mia ta ua tele ona fai se fonotanga se itala no ai po requirements ale lato fale po le mauta po le pisinisi foi se itato va ai po le system fetau i mo lato so that's the first part of the process yeah o le fa avanoa mai so time e fai se fonotanga se tala no ai po ia requirements o le si last stage o le process ia o le site visit e mauti o tua ile mauta po le pisinisi e fai ele visit eva amativa ai ele fale po ton wa me mana mia ile system why e mana ile talo no mumu but amato wolo itua I fale ma business then we can see po kongwa requirements ole PC la manga mia so ole memo mo file meeting second ole file appointment mo le site visit ona file ia se felo inga after e file total cost po ole afo ile system e tala fe ngai mala pisingisi ya pe ana sa no se time o sola ya e tolu mato system le time nei olo o avano time nei ya ole single system le avano ke longa e tala fe ngai ma se fale a single se fale potu mo pe je e lua pe tasile aircon lua ia ni pusa aisa po le basingi ta mea fo a ole
estimate fo inga pole fataitinga e fua fo ilava le visit wai o fale uma tatu ese uma e le fa pe tofu uma e akoni poku uma o ma ko fo fale ele se akon ai pe lua e ili I pofu moi uma so o le mea ngai ka ua fo ile le fai mo le ka ko talanoanga fai le site visit mo le survey ia nga koe o mai la ia fai le estimate o le cost ia ma le system e talfia ngai malau mauta e fa mal mole lava li o au yai pel tu langa le no winga ele ma fai no wal wat wa u ia le te mana o fa pisa o sola o fa ya o ke manga o le mea la po o ke manga o le mea le e se ivanga na ua mai a fo ile le site visit le to officer e peila e fa moe la ka sola le o le a fa pi ile to company ai le il to inga mela ka ke pule aka ika le me ka ke manga o au mai Paman mole fai eu mo sei so mai. So sa to tu langa le pion fasilia I dona pion tau fai de telenga ya li o tau fa mamla malita ya. Ya, tu langa fasilia le sunga to ne litaya. Le ai le tu sa matu foi tato pion talai lio. O le mo mua e fa tin lo tato company o le anga I foi le tu e fai mai le survey foi le site visit. Na ia fai ona mamala mai le mafole lo de mana o miel mota ia por la ole fo wa talsanga mai e afo ele va o ia lo mana o le sistema ya lunga ile mo lunga ma la por sistema te mana o ona ia ile tai mi fo ile ina nei te wa ina nei te wa ma survey a vatu le afo le tulanga survey ona fu ile o le sistema fetawi ma oi ai te wa mai fo esi sila le matango field system ia nei mana o le to ad nisi vai popo nisi vai polo mota nisi e maluru fo ia to fa popo e to so fo lo mota polo lawa ia to fa popo ia nisi vai nga e fa vai le tise so ta wala na o le fa pe fo le wo fa ia tu a me a o so ni fo le malo ta to no mo sin field ta wana o au mai el system la po at wa mo lunga e tele le William fa yona ia se fe ia e le te mete mana o e fa popo me molo mota ia la lava e tise fa yona ona fa so ia ai o tulanga pe ona sa no ia le after nga ali o le ta wana fa so lo ino o pokalame o le fa ngol sola e anga itu e fa mer site visit ina ia fita wile lei fua fo ile mana onga o tangata ina ia sida fiel tangata ritu e nga mo lunga o le load ona na mota ia le tise mana o mielo na mota ina mai de fua fo le ia I system ia au mai ele tato company ia a tulanga tawana ia sile tu lo tango au mai le system lapo ia wa tato ia masani fo tato tulanga tato watu nua matango fielo se bena lo fai ia mai fai ia tawana le mai system lapo ia em fai on to fa popo manisi vanga sistema mas solo mota ia pete so sonia to lo fo inicio o so to o ia fa so atu ele tise fa so atu ele man wi e va pe ia vai mai sul carar po ia so to ni vero kiri Whangai te whangi maha. Ia na. Alo whautai. Ia ono le uti tato taimi o lo te toi. Ai o anisi vaenga au nanga lau tele. Ia o nisi service al tato company mo le sila fia al tato tunu u whaman mole. Ia, whautai ole Greenology Samoa. Ia olo o iai male awa nanga le Greenology Energy la lo whamalu le Greenology Samoa. Ia o le umai ona whailoa tūlanga le o nanga le Green Energy. Ia e alai le tisere whafomina por solar system. Ia o le Greenology Samoa lava ia mor silfia tato watunu. Te loto telo I latou o mtanga luenga al malo ni so business tu maoti ia ma le tele lava foi fai business ia o latou silfia le Greenology Samoa malanga au nanga. Tele vaenga o mawhaiona au sia o nanga Greenology Samoa mea lava tau wha teknolosi masini ia computers ia laptops ia vaenga lava tau wha teknolosi ia o lo mawhaiona o ia ila o nanga le Greenology Samoa ia o lo mawhaiona mātou au maia whai oras fo ia mo vaenga lava tau me lava ia pe on tau fa teknolosi mo business tanga luenga malo ia me se foi lato uma lo mana o mia ia o lo fai ona mau uma ma o mai me ele soani na le Greenology Samoa ia tulanga fo I masini fo ia point of sale sini fo ia fai fa tau fa le o lo pe ia na tu fa le o lo ia
o le sina vaenga o lo au ye la o nanga ale Criminology Samoa ia ma le tele ma le no e ma fai lava na e si lunga o le website ale Criminology Samoa www.criminology.ws Samoa.ws ia o lo ia i umai lunga ina le tele o nanga o lo fen fatino ina ele Criminology Samoa lo ia i fo ile ma tau vaenga o lo fatino le o nanga ile tu tau telefoni ia ilalo i le nupi fa plaza ia pia ia ma sale lolonga i le motele sala fai le fare lo Frankie fa sanga i tonu lava male fale ia fo ile market sale lolonga ia ma fa e su ai ma e fio e mo tulanga tau telefoni ia manisi fo i lo fa tau ina i tonu tatu fa telefoni ia ma tele lava o nanga e ma fa la fo na vala au tu tonu tatu office ile fitu iva fitu lu lima ia fa tu ina mai ele lo soani ma fa ilo to inisio vai ngolo mana mi ele soani al Criminology Samoa ia lo fai foi na so tai mo le tato green energy i le tulanga tau solar system ia le tato numera o le fitu ono tolu ono o ia feona vala au troi fa sili mo nisi tulanga fia malama tili ai ia le tele lava o nanga tato Criminology Samoa ia na wai lunga umal tata website e fena SSCI ia msilafia ia mau mai vai ngalo mfai tu ina toile so so ni ale Criminology Samoa ia mar fa lolo malo fa tai sa no ia ole na ua fa fonga manino tata tunu ia ele tata fa tala noanga fo ia pe ona tang mafai ia asui mai le tata company ale Criminology Samoa e fa malama ia ele sunga ya li o ma pali mai se fo ia le sunga ya fa yo mutalo sanga ia moltato wa Criminology ia mai so telefoni ma websites lato Facebook etesiasi ai ia malato office pe ona fa ilo atu vaenga ia ele ngata tu nei a ol mo telefo isala fai ia anga leile li e toyo le nei stofi lo sunga li o mai so e fayumu ia mai so fa fanga mai le tato tru se so popongo le tato proclame mer company ale Criminology Samoa ia ele na fo i vai so fo ai manuia telefai nei asol tato tru so fast for Green Energy Solar Solutions, in partnership with Solar King New Zealand, provides tailored solar solutions for homes, businesses, and off-grid properties. We have solutions to meet your needs, from the compact Ultra Single, perfect for small households, to the Ultra Double system supporting a bustling small business, and for large-scale